เสียขายเสียตวงเบกทำเราอิอุปาเตปอลพิอุปาเตปาเตส่งอินนูเตส่งอินขังนูเตนาวปังเตปอลพิบุบเตยองอินนาน้องได้สังนาเตวหางะอิจางองตุงกีขัดให้ใส่ใส่ไก่มันินลุงดำมะไก่มันินปอลพิบุบตุงะกะลุงดำทูเจสุมินโตองพุลากิไงภาษานินปอลพิมีเตอหูทรงเงียดข้าสุงอนุมสังเอาเงาทรงเงียดขัดเลขัดอากีอิตัวเงียดปอลพิฮิดินทุพาองไปกิมตาเห็นมั้ยกี่กังไงสุดๆนะมีโซมีเตเป็นตัวอิตาเตียวอินาวเตียวกาลกับสุงปนินะองไปขัดเลนีบังอมตัวคิดจังอินสเตทมุนดังปนินะโคเลจกะสางกะนาเซปอังะตุลายตะกินมุนดังอมเพียลซงไอเกเลอีเบียกินอีเบียเพียงมานาเตองในต่างๆอีขังโนเตของกบุเชียงอินะปัสยานินกังไงสุดนะขัดจินองเอาปีนะมีนิขัดนิเชียงอินตูโจกุมงาคิดเชียงอิน USA กมาซุ่มเข้มเปวะอาร์มีสุงฮีซงอินคอมพานีฮีซงอินอามาไกอาเลียนปอลนี่นะไอโซมีเตโตปานของก้อยอิโลเซนเดียมันนี่นะกะลุงดำคอลฮีตัวเป็นไอโซมีเตโลวินะนี่ขัดนี่เชียงอินUSA กับบางซงคอมพานีปอลขัดบางซงไปที่เงียดหรือว่าอมนี่ซงอมตักปีเดมันนี่ตัวดินตัวไปโซมีบุบทุพาองสังสังเงียดตาเห็นตัวคิดโซเชียงอินะกองเกนนปะขังโนเตนักพิตกินลายซงองะกะตุนนาขัดเปียวเปียวเสพนาบอลนาขัดเปียวเปียวองะกะตุนตุยนาอินูอิปาเตอินนาอาเสพเตอุมานาเสพุเลเป็นอขังโตโลฮิดิวจินาอามาวฮิตยังองเสพุเลอตุงะอามาวสังอินอาซาอาเลียนโซอาเซมเงียดดิ่งอินโนซงองะกะดินโตไปซงทุพาองเปียงเงียดเห็นได้สักจูโตปามินโตองเงียนเงียดอย่างงี้กะลุงดำพม่ามานงอินนงเดสักนาวเตียวหางอินเล็ดส่งเตนงเปียกเตียวหางอินส่งกะลุงดำพม่ามาโนเตหางอินะอินอมินะลุงยิมนาตั้มพิตักองตอลงัดตัวมาพัศยันนัสิบนาส่งนักพิตักินะองตอลดำสักตัวไม่มันินอินเลโลไงสุดนาสุมเลปายเติมโลจิไงสุดนาเตโตพัศยันนัสิบเป็นนาบายคนโลฮีโซมีเตสุงอดีเด็กินเดนะอุปาปนุนินห้องเกียนบังอินะห้องเกียนดันเลียนินกีนักกีเดสักนาเล็ดส่งของกีเปียกตั้งนาเป็นกอลกำลังโซมีเตเลจีUSA ส่งอินะมาเลเซียส่งอินะออสเตรเลียไม่ส่งอินตัวเป็นทุพีสังเงวใกล้มันอินะโตปันอเปเฮียโซมีเตเงียดดินทุพาองสังสังเงียดตาเห็นตัวเป็นลุงดำสมามาเองก็ลำเตนซงตัวเป็นกสินดิงอุตัมปีตักอมขดิงฮีตัวนี้เป็นอิทุเกนดิงอินะอิทุเกนดิงอิทุลูดิงอินะมังเป้าตะกงกิอาดโปละออกมาขังโนเกมาองผู้สวกซงอมปันไกเจียงอุนตัวเตอาดิงอินซงเตลนบดีอายังเป่าตัวองเกนดีกะฮีอิทุลูดิงอิน what is success success อิจิเลียนเป็นลายเสียงทสุงะกัตเตลเขลเกเลมุนขัดเบกะกิมูฮีลายเสียงทสุงะ success อัตดิมเป้าเจียงอินกะเอ็ดเจียงอินลายเสียงทสุงะดาวไปนากิจิยาโลจิงซงกิจิเวฮีมะเตโลจิงกิจิเลอามันสุตัมกัจจิอุนบังสงมอายังเตดิมไลเสียงเท่าใกล้จะดาวไปนากิจิโซไอ้บันินะดาวไปนาคงจิเจียงอินะขังโนเตนนั่นเตลดิงุนะ success กัจจินาฮิโซฮีจิองนัเตลเซียมสักดิ่งินเจสุมินโตองซอนมาสัพพอดิ่งไงตัวไลเสียงเท่าเอ็ดปักดิ่งินะเอ็นเลงsuccess อากิจิเลียนเป็นโจชัวอาเลียนขัดอันเอวเกียรติสุงะกิมวยเวโจชัวอาเลียนเกียรติอันเอวสุงะ
ong sim ni nge ei pau to kong sim masadinga to khitte anuaya hang no ten na sim thei ding una amang pau to zong ong koi kai man to amang pau pen ong sim ki lo di hing hi thu kham bu to nakam kiloi sak kein to nalai siang tho toi lian to ki bang lo khading hi nung deuina tedim kam to akibol lai siang tho to aletes adan lian akong at hi zo hi thu kham bu to nakam kiloi sak kein la tua sunga kigel khem pe na zui the na ding in sul le zanin na lungai ngai ding hi tua ile nama wang dinga na dau pai ding hi to na dau pai kichilian pen anwaya elechin mang pau to success then you will be prosperous and successful kiching success lo ching dau pai akichilian pen lai siang tho mundanga katel khel keile kimulo hi mekma tuai le pen koi chile bang chile success dia mi chile hi pasian thukham buto nakam kiloi loin tua sunga kigel khempe na zui the na ding in sul le zan in lungai ngai in na han chiang in tua pasian kamal te pen na zui chiang in alo ching hi pante chie tuai manina hi nangai sun leng tu ni na hi ibiakin ong pai te hi zong in ong pai lo te tanina online donga hi thu ka zo mi pi ten lim tak ong nangai sak din jesu min to ong zoning lo chin na pen itel khel lo ding thu pi sa hi ing amang pau to kong ata amang pau to kong simang ei pau to ong gen ki kai one of the key sources of frustration today the feeling of being a failure and not a success like everyone else tu lai takin mi pol khatte mi lo chin na te mi dau pai na te etu cha aman tua nei ayang ken nei lo aman tua nga lo chi mi to kite na mi nei bang nei anei lo chang una dau pai lo ching lo ki sa ziaw le lui ayang tua lai takin zong pasian na nei nak le adau pai hi ve nei lam phok din jesu min tong nge ning mit to mu thei bang ma na nei lo lai takin mit to mu thei lo pasian na nei sung khem pe alo ching na hi lam phok din to pan thu pa ong nga sakhen enole ya men who face what is called a midlife crisis hi pen na kum pen kum som guk hita sorry nang pen kum som sagi anung tadilai tulian in kum som thum lenga bang hi le chin akim khat alang hi tai ve tua alang chiang tun donga tung dinga tua pen ka dream si tua pen ka vision hi tua ke pen ka plan hi na neu tung pana na vision pen na plan pen kum som thum lenga donga khat zong nga nai lo na ichiang in ke pen amilo sam khat kai ve mo chi ngai sut na mi tampi te in nei hi tua pen bang to na te hanga lo sam kisana ya mi chile mi nga bang nga lo mi nei bang nei lo nei changa lo sam kisa hi te ayang tua lai takin na phok di pen bang hi zong in pasian na nei lai khem pe alo ching hi te amen abana en kik leo leng ichin en suk leng en diolem dau pai na pasiani mu na versus mi hingte mu na chi en di ve lo chin na ichi pen pasiani mu na to mi hingte mu na pen lo chin na ki bang ngiat lo hi man's view versus God's view en diang nambat khat na hi en lian wale nambat khat na power versus submission koi pen nang ngai sut na dau pai na hi zo in na tuat ming te ngai sut na pen wang let na nei di mi khem pe win ke pen awang lian aong tuat le awang lian danin hong mung yat le tua pen leitung i mu na alo chin na kharai ve ayang pasian mu na a pen submission pasian thu bang pasian gel bang to pa onang chi bang hi hen chin pasian thu man na pen pasian en na lo chin na hi zong ya thi amen to pen tel khial lo di hang
The idea of this word is you are successful if you have power and influence. Leitung in pen lo chin na daw pai na chi pen vang let na nei ding in mi khem peu nangi thunuaya na koi zo chiang in leitung in hi pa pen daw pai lo ching hong chi we ayang in God's idea of success is submission to him. Vang let na nei ke pial zong in Paul pisunga aneu papen pen na pial zong in to pa on nang de na bang hi hen na chi zo sung khem pe pasian mu na alo ching hi zo na hi lam phok ton tung din to pa min to kong ngen hi amen. Abana a sentence a kongel na ngavele God did not call us to be success but to be faithful. Amen. Pasianin leitunga adaw pay din hong samloa at itak niya din hong samizohi. Amen. Itak di kisamay be. Tuay mani, he puts a premium on faithfulness. Abana en kik leo leng na enwale abana. Enale aban enin ken ka ito. Many times people will turn their back on the Lord if they become financially successful. They feel they don't need him anymore. Paul khatte ina sum khong tampi tak inai cha lo ching kisa una we sum tampi pen anga uchiang in pasian jong kisam sano lo ziao mi tamu eve. If success could be made a heart well like it does the head, sometimes the world will be far better. Mi Paul khaten sum khong tampi tak nein in khong tampi tak nein moto ahoi no nein mito mu khem peu tampi tak neileng lo ching kichi ziao ayang ina tua te lo chin na chi di na hi le pen tua te na nga khit chiang in aban di om non lowa atop tung hi te ayang pasian in tua te pen lo chin na chinai lo hi gen te na khat ichi nong gen pang ning lo chin na kichi pen ka gen khit zo azak na zong na azak kha zong om nu te câu lắm cả là lá khát nào bằng nấu khem pe zong thei gai mai veo hi la lai siang thâu sim gi ge in ilam pi hon tan vak dingi chỉ lai siang thâu sim ton tungin na lampi vang na hong nga sak ding hi chỉ la omai ve tua pen nào bằng nấu ten biak in sunga kitai te na kidem na khatang neun khatta ong sawe ve siama chi taka siamu atom na azat stay in kwa in matam nga pen hiam chi in ong hongom khom hong plus khom changun khatin matam pen ngai manin hinu pen khat na nga ai manin let song pe di hiang china pulpita ong ka to tua lian eve ai le tua nu pen mi lo chingai tam pasian mu na bel hi ai ve mi hing te mu na mat tam pen nga in ala zong siam ma hi ayang lai siang tho sim ton tungin chi la sa in khat na anga hang a sim ton tung ke le alo sam hi ve hi lai siang tho sim gi ge in chin ala sa pong in lai siang tho sim ngei vet lo to pen lo ching ki ching ngei ngiat lo hi tenga la sai siang tho pasiano chi la sa pongin siang tho keileng alo sam ki den lai toy manin pasian mu na lo ching akichi dau pai akichi pen atel siam ding ina to pan mi malkim thupa hong pengiat hen pasian in pen mo yichin na isuna wang let na tampi tak anga in wang let na khempe anei din ong samloa athu amang zo ngiat dinga ite hong samai manin athu naman zo changin milo ching nahi lampok din jesu min to kong ngen hi hi tenga ki a thi ven tuai manin pasian thu namangun chi jiao le sum tampi na nga un zong chi khol ke biakin oi no na bolon zong chipa ke tuai manin thun namangun pasian thu naman zo sung khempe pasian mu na mi lo ching na hi lampok din jesu min to kong ngen hi amen pasian thu iman zo di thu pi to khit tak chiang in aban pai lew ni freedom versus responsibility koi pen lo chin na ai tam freedom ichi tak changin swatang na to responsibility ichi chang pau na gen diran ba ham sa pialin tawan chi jiao ni ma
sep ding a pasianin zui ding a ibol te ding a pasianin ong piak en vale freedom versus responsibility suatang na le tawan koi pen lo chin na izotam. The word is consumed with doing it all on things and having it on way, no matter how its action affect others. Eno leitung in hiliana ibe. Na khat peu kasep kabolin midang adingin bangza tai nuam mo hiam chi pen ngai sulo kanga lim nak le chi pen leitung mi te inun tak zia ibe. To pen thu mi te to ran kinung ta thei ngei lo. Kanga in hau nain kani pial zong in na khat peu kabolin kasangam khat katu upi khat nuam lo lianga akoi le tua pen ken kanga pial zong in topa mu na alo chin na hi lo zo hi ka kianga kasangam pa zong alungkim di ka insak pa zong alungkim ngiat di na yun as believer we are to be concerned about our responsibility to God and others. We belongs to the Lord and not to live any old way we be. Please. Eno hiya na enon vale aban en kikling atel sa di khatangom di. Anwaya asana ko ngat penong simkhe ninga. E pen en vale suatang na bek suatang na bek freedom nga ut bang anung tadingin pasianin ong samlowa na pumpiu pasianin ahong piang note sunga ateng khasyang to biakin ahi lam theilo na hiuhiam note pumpi no mau nei sa hilowa pasiana ahi note pen pasianin ahong leisa nahi manun aban nga vele na pumpi u pasian min than na dingin na zangun kay pen ken freedom ka nga na ka kay kaswata le amaw swak ta kele bang phamo sia ya chi lim pen Christian te to bangin kinung ta theilowi toy manin itak sakhem pe zong pasianai tai manin kanun tak zia in kag om zia in ka omdanin kalom kagwalte ka insakin khante na ka se people khat anuam mo in ako ikhayam chi pen ingai su tang di akisam ahi lam phok ni to khitte abano en vale lo chin na ichi lian pen hit azong koi pen ai tam gain versus giving nga na mo piakhian na koi pen lo chin na hiam nangai bo khat veong gen king ni nga na pen mo lo chin na piakhian na leitungin bel nga di tua pen lo chin na hi ayong pasian mu na pen pekhel lim di pia zo leng pasianin alo ching zo hong ngai sun ana hi liao ziao dani na bana bangza om chi te pen pasian ngai sun na hi zolo na nei sa khem pe midang hu na din bangza pian hiam chi pen to pan ong en hi zo alai siang to jong ki art den chang simning. The world feels that money is the criteria for success. For this reason, it is to be gained at all cost. Imo kayo? Eno, leitungin pen, sumpen, ngaleng lo chin nahi, daupay nahi, chiway manin sum nga na di ngay lim nak le man mo man lo, chi om lo sum nga di hisiyaw. Chi ay leitungin lo chin na angay sut. Ayang pasianin napen God's nature is to give. He loves a cheerful giver because giving is an expression of love. Pasianin nga den di chilo. Hinayan wale church tremendous John said. What did he say? Nga wale hipain again hoy kasang mama. Hong kipia thupa tampi takte naud bang in zeg na pen daupay na hilawin. Nanga sa te mi bangza tunga zekia na hiam chi pen daupay na taktak hizohi. Ute naute denai siapa in zongong gena iupa in zongong gena keyong piaun achi zong hipa sam king siate na piaun achi chi zong hisam king ham sa tak ma sumi nga hi ay tua sumpen tampi tak ine ya inga chiang alo ching kichilowina pasian adi nga ipiak hiat zo lai hempe pasian mu na lo ching hi lama phok ton tung din to pan mi malkim thu phang pe hen toy manin tua zong itel ma di telaka akisam phama ma hi abana en kik lew leng
hi pa mok pen I have millions of dollars but they have brought me no happiness chingia te dollar pen a million as nei ma ing ayang to ten lung nop nang pelo hi ama pen leitung a kum som nga le kum nga a hi in leitung a hau ma a hau pena a ki chep te pa ai hau ma ayang in a hau na te lung nop na perfect lo lung nop na ki chi lim perfect lo lung nop na piak nak sang ina physically mentally emotionally a china den a top na bangong ngai sun ayam ichile hi anei sa te mi azong again te anei lo te tunga achina te tunga piak khiat na ahon patlian chiang ina tua in lungnop na pia manin o nga na sang in piak khiat na in nop sang na zong hong pia akilo ching a hi Ephesian Paul pi te bang mo nangai ba Saul tak Paul in Ephesi Paul pi te kyang banga mi hau khat na omule na hau na pen midang adi hita hen chingeu tang yan kangai su cha emi Zomi Paul khat mo hau ma ay hau na ami pi ten khat zong zat pi ngiat lo a hau zong om di abang duai tam god munatun chang on ki ma kyang akang di sum tam lel ka chi mai weken toy manin eno hi tenga lai siam tho sim pak ni ivek pin sim khom ni ma te khat ni chum pasianin piang nop na lung sim to pia apia mi te bek de ahi manin kwa ma pewin na lung sim sung u a na ngai sut sa za chiat u na pia ulla penuam lo pi pin le sol zo thu to bek to na pek keyun pol khat kongat khal zongom kha sol zo thu to pasianin piak bel anam tui asangiat lo kachinom na ke adi ngen kai ke pasian na sem isiate tampio ma hamsa tampi imipi sapi te tampi ta ko mai man na piak chiangin hong hu zo ton tung lo di kai mo chi to piak kulo nang ahu zo ding in topan ke hi za athu phang piak kalungdam achingau zo din topan mi malkim thu phang pia hen ei Paul in kon te bangin sumong ngel ai khasim phone bangong ging le o sum hi lew mate agin dan zong sum nget na hi tel lo liang u te nau te USA khong chiang dong Amy atamzo 90% itul lo lai no atung te pen topa in mi te ahu zong nget da topan thu pa hong san sak te hi zo u te itel sa pp tel kik lai din topa min to kong zon ai aba ama en kik lew leng eno hibang ken khoi kasak ma te la ka khadai mo lim tak na ngai bu immediate fulfillment versus lasting achievement koi pen nangi ngai su na lo chin nai tam ngayo immediate fulfillment versus lasting achievement hi pen itel siam na din hidani nong gen ni ngai mo khang no pen bel tel mang hin te tom no sung to ngayo tom no sunga mu na man lo dim na sangin man taka na semin at nai akum akichin chiangin dim taka nga na pen koi pe lo chin nai tam tu lian lei tungin toy ve ibuai piu ilai sang he ka tu at tong sim ningo the motto of the word is live for now man will ignore the price tag of success leitungin pen tu standard lian tonung ta in chidingin toy mana to inun tang na dinga a price piak di pen kwa man pelo toy mana amu na dia inak la le manin man ke le song mu di hi siao igamin zogi phut kha kai tawen na ngai bole anama ma hitenga geleng pol khatte in aza ku chen azan nuam lo zongom de kamit to kamu ai manin azan nuam ke phial zonguna nungina tui manga khom pia thu gen dinga ong samun kenzong ko lam kalam ko pol pia choir member te som ni lenga kim to va payin to khom pi ka zalai ta kuna sia do khup ong payin na chi alam chiangun ka in pi bol na singya long tonun la vok khat ong go ni ngai an zinga nong ong never chi kong pa le na ka sang mama to singyal pan kada ki chiang ina atel tampiom di vechin
ấy dầu gama mual khem pe atam rồi mấy rõ beng to đi mấy mi qua mà in ni đang à bu itu bang alo qua mà in bol non lo bang angya mi chile lo khata bu pen kum khat sunga India sum tabang le tool som man nanga le to beng bol le chin teng som ni som thu man nga zo nai changa tom no sung be ka hau ziaw di manin man ke pial zong chi pen mi tam pi te hinun tang na toy manin immediate fulfillment versus lasting achievement pen koi pen lo chin nai zatam uten autte tunin ngai sunina I ut bang bang anung talo di sem ngau di zong chi tak niat di atom na chiang in pasian itu pa nga di nga sang di nga hoi ei ahong chi cha ong nga sak lo zen di amen kino akul lo hi the reason many successful men are so lonely is to have trample and sacrifice so many friends on the way up the ladder of so-called success. Hi pen itel sem na din chinong gen. Mi pol khat te mo, mi mu na lo chingwe ve in hoi no khata teng zo moto ne yu sumzong ne yu ade khem pe u iPhone le zo moto hoi no dem ne zo ai cham mi pol khat ten tua table nak lo chin taku e chin khang no te bang amau pa te tua za a lo chin lo chep tua anei lo di ve bang di nga ta di nga nong ne yu hiam khong chi lai các em nó phần năng ai không? Tua ahau ma ua mi khem pe in hawe a chiwang ahau na alam pi pen aman keile a in sunga a leng la di na to mu om non lo chi om thei e hau ma din leng la kha nong tu di zong om non lo ong lung dam pi di zong om non kele bang anop naum pe ma di tom no bek pasian ong pia khi cha inga tang I ute inaute I lomi gwal I pol pi meter lungdam ko ni ai cha hong ko pi tang penu pasian mu na lo chin na hi zo hi amen ute naute tua lian mai eno Zomi sung banga mi pol khate lo chin ut long ya dai manuna eno a in kwan te asangam te na tom to ki semangai ki ho lo ziaw pol khaten na ngai vele hau ut long ya dai chang a in mun khong peu a u pai tel lo kala zuak ziaw a pa dong vet lo in mun teng ke pe zuak mang ziaw atom na tak cha a hau ma hangin a chu sim pe nong ki thei cha a u nau ki mua zong ki lem lo om hi na hau ma hang na u nau nang hang a khasia le mi lo ching hi tuan lo hi te lo chin na ichi pen pasian ki tain in kwan bupin pol pi bupin pasian abia in atom tomin lung simanuam ma mai nom leng to pen pasian mu na lo chin na hi zo hi amen and I God kong gel dio think if having loss of money is the criteria of being successful, then Jesus was a failure. Sum nei lo sum nga lo na pen lo sap na hi na chi le Jesu jong sum nei vet lo hi le tung ong pai lai zong pe mai asum kem pan na ne sim thei lai how vet lo hi toy manin lo chin na chi pen tel khial lo din to pan mi mal kim ong tel siam sak niat ta hen to te ka chiang sum zong vet lo di chi lo zong tham di ayang inei inga chiangin topa adin pia zoleng topa mu nami hau hidi hang amen abana avoma kongat pen God does not want us to sacrifice our future on the altar of the immediate. He wants our labor lust. Tom no sung bek how una bek to pasianin anung tadingin inuntang na imailam kempe to tom no sung aman lo to how na dingina ong samloa na semin anaya kitchen akuma kitchen ahun ahong chin chiange topan how na ong piak pen ma lo chin na dana atwa jongyat din topan mi malkim thu phang pia hen anwaya kongat pen ivek pin sim khom nio kha ni tum losing your family
making moral compromises, and disobedient God's word to achieve success is not success at all. Ano le? Nang haulwa nga ulwa na tia na inkwante dong muda. Na moral na nga isud na tom man zonon nyat lo sumde long nyat. Pasyan de na zong azui kiu keu non lo ha na oma na nga hang tua te pe lo chin na hilo zo a hi lam to pan hong phok sak ngeu ta hen. Abana en kik lew ni le. Abana enale. The person who is successful has learned to work hard instead of depending on luck and lotteries. Pasyan tu pen kini chang ai sun sun kai ve. Kam phat na to nga chi pen pasyan tu to ki mil vel lo hi ki tukal. Gup na zong mo kam tu hi lo hi. Ni khat van tung gam na tung dia ka chi sa tuin kwan tel dia ya. Tuan na tel lo mo kin bangun sa tel di na ya chi cha van kong pi tual itun cha ki tel lo dia. Tuan na kam se le e. Gup hian nai chi khong kam hi lo. Thuman ma I up zo na gup na hong nga sakai manina enole lo chin na ichi khong peu ma bang zong mo kam thui lo din sem ngeu di ichi dam na ka pasianin thupang pian ale sem di atom na tak cha how di ong chi le zong hong how sak lel di hi amen. Aban, if you want to be success in the right thing, learn to work hard. Anwaya ang sim ni ngay Second John chapter 1 verse 8. Ivek bin sim khom ni mo yi kha ni chum tuai chiangin nasep sau thuman tan loin akim takin nanga the na dingun lim takin kidomun tom ve sung bek to aman lo hau nop na khong ngai sun lo din kidomun sem ding pasian thupa to atom na tak che hibel to pan ahong piak tak hi chi in itel ngau chiang in tua pen lo chin na hi zo hi pol khate amal lo nga in pastor ten thupa hong piak huang ilung sim nuam vet lo chi om lo di ye siapan thu bang hoi nget dep ayang kamu nang tel ke ye chi peu ma khong lo chin na hi ngei lo hi toy manina ilung sim ingai su na khel diang to khitte aba ne lew the approved of men versus the approver of God. Pau to isin ong gen kikleng. Mi te I hoi sak pi na mo pasian hoi sak pi na koi pelo chin na. Pasian hoi sak pi na pelo chin na hizoton tung hi. To atel siam din to pan mi mal kimong tupang pia hen. The world puts a big premium on the crowd's approval. Acceptance in the group is a must, no matter what the group is doing, whether it is right or wrong. Enole, tulay takin leitungin lo chin na chi pen mo. Aman kay pial zongin mi pi atamzo in hoy hong sak pi lim le alo ching hite chi leitungi mu na ibe. Pasian mu na tua hingay lo hi. Leitung bupin hoy chi mane ahong chi pial zongin pasianin man lo hi a chi pen hi pen man zo hi na chi chiangin alo ching hi zo te amen. Pasian in hoy hong sak pi te bek ma hoy asa ingau din to pan mi mal kim thupa hong pia hen. Obeying the Lord and living a godly life as a Christian meets God's approval. Aban nangaule an upright man can never be a downright failure in God's eyes. God considered glorified him as a success. Abana en leo ni ite penong explain vek man lo kahi. To hitte I enleng Korin khatna alian som tum le khat bek hong simning akisathei mi te to pa hang bekin kisathei ta hen. Uten autte imu na aman ke yamo. Pasianin hoyong sakpi lo khong to inga ahi le mo ngayo to akichi thei lo de akisathei mi te to pa hangin kisathei hen na se phang bek to anga alo ching kisanai le keidan lian in no zong sem leo chin nga lo niu chia chi se di nei ai ยังโตปาหางฮีอิจิเจียงอินอิกิสักเทนดีจงอมเวทโลฮี
tàu pan hoi ong sak pi tema hoi asaton tung zodin tàu pan mi mal kim chu paung pia hen to khitte abana en leo leo ni abana bangong chi go pa ya kami khila ngai tam ke lampang hi ke bo ya pen en zeu ni aman pen en ni to khit chiang in aban en male being served versus serving others koi pen lo chin nai tam mi ten ei na bek bek ong sep sak ding chi pen mo en midang ta din sem di chi pen pasian mu na lo chin na koi pen ai tam eno itenga this is the ultimate status symbol, having people serve you. Success is not the goal to be sought after, but by product of learning how to serve. The greatest love, the greatest successful one is the one who is servant. Eno hitenga enleng. Dennis Thomas in hichen again. All of us are born for a reason, but all of us don't discover why. Success in life has nothing to do with what you gain in life or accomplish for yourself. It's what you do for others. Lo chin na ki chi pen nanga ding in bang za nga na hiam chi pen lo chin na dau pai na hiloin midang ta din midang bang za tunga pe hian na hiam chi pen na lo chin na akit tep te na tak ta hi ei pawa anuaya kongat pen ang sim ni ngay bang hang hello bang nga hin na hi hiam chi in na daw pai na te na hilowin midang ta ding in bang za sem lai ding na hi hiam chi in na daw pai na hi zo hi bang nga hin na hiam chi pen na daw pai na hilowin mi bang za ading in pe lai ding sem lai ding na hiam chi pen na lo chin na akite na hilian hi to kitte abana en lew ni le abana pen sorry. George Bush expressed it this way. Success to kisay no. George Bush in zongin again. Any definition of a successful life must include serving others. Sitep may ho. Eno lo chin na akichilim lim mi khatin again dile. Midang na asep sakiam chi apaham tang di chi. Ama adi bek na isunay le alo asami. Our aim should be serving, not success. Aban kung simdi na nga wale, abana hi vek pin sim khomit ni amu patengin hi. Kha ni chum. Your success is not determined by how many servants you have, but by how many men you serve. Na sem tu bangza nei na hiyam chi pen na daw pai na hilawa mi bangza ta din sem na yam chi pen na daw pai na te na hi zo hi Matthew 23 verse 11 no te la ka alian pen pa na sem u hiding hi no te la ka mo a master a boss a ule ana sem pa a hi phot kuli toy mana zo hangin bang chia mi chile ama pen gol tek dinga ke pen neu tek ding hi min pasian amu chiang ina mi ten ama na sep sak dilon ama pen servant na sem tu ahi na kichian tek hi amen. Galatians chapter 5 verse 13 sanggam teo no te nahi ule aswakta mi ahi ding in pasian inong sap ahi hi tuan na suatang na pen na pumpi ut bangin gam tat the na dingin paulam zon na in nei keula it na to khat le khat ki khwal na in zangzo un serve one another with love to pen lo chin na hi abana en lew ni le mansuk de khangai pushing versus patient koi pen lo chin na itam pushing versus patient. Hi pen kino ma dingin ei hun ei nga di hun lo ngak zo vet lo ei zo mi te da nai ve ngak zo vet lo nunga
hi tenga khang no khom pi abeisa kuma nung kuma sang hi veng in ka chi aki deka Nashville panina Dallas panina New York pai kai kawan leng pen an nai khat bekom Dallas panina New York keila kino achi taka kino akiu ka chala asau chi taka sau ke jong timing khong en atom na chak chamang kang te khat kyanga sir ong thei sia main excuse me ke kawan leng to dan hi nama ka ding theriam ka chile it's okay ding khat pa kyanga ka chi leo ong enin this is America etwa I am not American chi dan la lo ke jong ding chip mai e atom na ong enin to pain mang kang pain nang nong pai chil hiam e kong pai chil hi sia ken avai thei lo hi USA gama pen to za in nawan leng pen lungi mo kul lo hi kino kul lo hi nalap ke pial zong in accounter na tun chang in arrangement ong ball kick ziaw diu hi lungwang tak dingomo ke la kino lwa kisa vek pin tai gob leng hut achi man tak pi ve kawan leng lap lo nai khat le alang khong alap lo ai nga counter katun chang in kawagen le New York katun zo na di aman lang thei thei katun zo na di amao arrangement dang khatong bol sak ziawe India khong abel to dan lap ke pe umaleng asum tam zo to lak van kule toy manin enole aman mo man lo chi din phuziau ding in nga ziau di chi pen lo chin na mo hilo eno pasian ki ta komin nga ngeu ngau din ingak zo na to chu pai nga pen pasian mu na lo chin na hi zo hi amen to ichi vele mo angak zo ten chu pa nga hi angak zo lo ten atom na mi gen sian na nga ui nanole no matter who gets in the way the word pushes ahead and stop for no one. It is impossible to gain a foothold on success by acting like a heel. Anuaya nangai bole. The successful man has learned to learn from his failures and defeats instead of letting those failures defeat and overwhelm. Explain kul kay khang no ten tel lo te. Kay kyang ngen so lai leo chin. And the ite pe ma chu pi ka sagdan. Winston Churchill in mo hi chen again. Success is never final. Failure is never fatal. It is the courage to continue that counts. Lo chin na pen a final hilowa. Lo sab na zong. I khol san veng na di hilowa tha inga king na dinga a lo sab na hi zo hi. Tampi inga na ding ikipat king na ding. Michael Jordan put it this way. Failure always made me to try harder the next time. Phuziau din na nga lo hang ngak din mi te mu na mi lo sampa mi lo sam nuang ki chiap chi phial zongin ngak le lo to na lo sam na ki sak na pen pan ki thala ki atop na tak changa ve di te. Most successful people started out a failure. Mi lo ching akichi he peu tenzo alo sap na sung pa na sin ki ku ai nangai wo number khat na when Benjamin Disraeli, a British statesman, attempted to speak for the first time in the parliament, the member hissed him into silence and loud when he said, hi pa British parliament na tugending adin to lai takin mo a ozong oi ngiat lo hi paden pawa hui ong nung aging to akibang ziaw alom te khem pe un parliament atu te khem pe un nui san nge ngayu ayanga mani cheve though I sit down now the time will come when you will hear me tuin katu phial zong in ni khat ni chen katu gen nangai hiak niu tung ve di achi bang lian ina angai hiak lo phamo za di zong atopan za pe ki ve to khit chiang ina anuaya en leuchin Winston Churchill pen asia pa in kum som leguk ai laina aba ilam ma azong alo ching ngei lo di pa hi chin nak pi takin simmo hi ayanga ma pe lo ching ve abana en lew leng eno ite hoi kasang mama na eno ye the man has less than 1 year of schooling
failed in business twice, ran for public office and was defeated 8 times before he was elected President of the United States. His name was Abraham Lincoln. Ite kong mo, nalo ching pa hollow mi muna. Endio, kum khad zong sang ka na di nga alaway vehipan. To kit chiang ina business zong ong lo sam to kit chiang ina public office election a chi siaw ni politics on sai chiang ina giat ve ma nga lo. Ay nga tom na tak chiang in president nga ve. Khat ve thu to pus ziawin na nga lo hang alo sami pa keite ngak zo lelin God's timing at topan ong nga sakveve di hi. Amen. To pen lo chin na hi. Thomas Edison said, many of life's failures are people who do not realize how close they were to success when they gave up. Man the to kit te aban en lew ni man de ke hibang nal ka sakdan alai bu kho kasim kha Henry Ford moto azang zongom diu chen Ford nangai wo hi Ford te akibol masa pen a river ki koi khalo ye. You know, Henry Ford forgot to put a river gear in his first car. A car abol masak pen a river koi khalo. To azza adonga min analo chin lo hangun tuin leitung amilo ching veve hiu hi. Ngak zo lelu hi. Pasianin chupa apia kundi ngak zo hi. Tuai chiang in kahong eat sangam teo. To pa hangin nana sep na teu mong na hingei het lo hi chi in na theyu ma bangin to pa ading in aton tungin na se mulla ling het lo in lung sim kip takin na ta un. Amen. Bang apiang zo in ling het lo in to pa ading in ngak zo in akip ton tung din to pan mi mal kim chupa ong pia hen. To khitte ite pen hong sim ki lining akisambang ma omloin aching tang na so athe na dingun na tuang nau hangin aton tungin nakip pai suang na ding un nangai sunun thahan hi ka dei ma mai ve utenaw te tunin ilai siang thobek to kik le chin jong nanga din tampi takin lo chin na hi nangai wo paunak alian som legu kan he som tum le ni evik pia sim khom di yang khat ni tum thahan na sangin lungduai na hoizo a khopi khat ukzo na sangin eima ki ukzo na hoizo hi mi pol khaten aman loin anga ziaw in mi mu na adim ve wa hu hang en pen e ki ukzo ina sem tang ma in topan huna sak changa hong pedi hi chi in e ki ukzo nya din topan mi malkim thupa anga sakhen azodi hi talian ngai leading verses following hi pen idanin ngai sunleng makai na mo lo chin na azui na pen. Now I know many men have been leaders of many, but unfortunately were not successful because the people they lead were led in the wrong direction. Mi tampi te mo makai ahiwang amakai mi teu lampi man lo ton zong tampiu me. Toy manin makai hi sangin imakai te azui zong ngiat dingin thu amang zo din topan mi malkim thu pang pia hen. Ei mi te India lamai zong in USA zong kolgam lamai zong in makai ki ulong ngiat. To hanga pol zong tai we. Makai sangin imakai te tunga isya te tunuaya ki ab zoton tung na pen khamit na atepte na hi zo hi. Amen. Lo chin na zong hi pai. The example they set was the wrong example. Being famous or popular does not mean you are success. Nang pen min thang ma mi khem pe winong tel hin mang chi pen lo chin na hinai lo hi. Mi kwa mai nong tel ki pial zongin akiu khadana tu pial zongin pasiani nong tel hin zole alo ching hi zo hi te. Amen. To pen lo chin na a hi ti asang zo ton tung din to pan mi mal kim thu paung pe hen to khit che i teong simpak ningin to khit chong zo ningin
Realize also what fame you may have will last very long. The word is very fickle. Out of the will of God, there is no such thing as success. In the will of God, there cannot be failures. In the will of God, there cannot be failure. But in the will of man, there can be many failures. Bob Zon Sr. said, success is finding the will of God and doing it. Hi pain ching away. Lo chin na akichipen pasyan de inabang hiyam chi in kanin to ithei chang in tua pasyan de na pen to inun tak chang in alo ching aki che manin to pen lo chin namana atuat ding to pan mi mal kimong to pang pian. Never make a plan without seeking God's guidance. Pasyani makai na zonglo pi in plan bol kein. Never achieve success without giving Him praise. The praise of the Lord is eternal. No te pen pasyani nong eat atate nahi manun amato nakibat nadingun han chiamun. Pasyan to kibat ding han chiamun. Eno. Tutungin konggen man kaya. Eleka zo na ding in hitumal na ito kiu. Gub nga ichi chiangin mo aman hiziawlo. Gub na nga chiangin Jesu abang diza donga nanuntana akipan tehite. I-purpose taktagle i-vision taktakpen mo to be like Christ. To be like Christ. Jesu ibat niat di. Tua na bat zo masya alo samhite. Ayang Paul khaten leitung akwa Jesu bang zo pe ma dia hiya na chile bat zo theina kha siang tho isunga om khin ta hi amen. Toy manina be ye therefore followers of God and dear children. Toy manina tua tengai sun komina leitung awang let nai ke zong ina thu mang zeu di suatang na nanga ke zong ina na tauan pen ngai sunina nga ding bek sangin piak kyang na to ngai sunila tom no sunga dim na sangin lim tak na sem ha katin nga na pen lo chin na achi ton tung dile mi hing te mi te hoi sakpi na sangin pasyan hoi sakpi na pen ma lo chin na achi tang dile kino ma nga sangin ngak zo hi thiata pasyan ong piat pe lo chin na achi zo dile to khit makai sangin siate i thu ong makai te thu noya om zo na pen lo chin na hi achi ngau zo ding in to pan mi malkim thu pa ong pengiat ta hen akamali pulak te to pan ivek pian thu pa ong isak ta hen